gata emia yemo bakabeka sembera ya Yesu bonsi noito na yatu abere tokuganya bono tigato chenge kiagero gotoleka waitu wachi na wasoa nkeli ngi ya sama kweli atabe saba esenia kulinde bakanga njeno molisi alipatomba asoko rumukomoni bono ntagetendete chi family echi yake igo ntagete go chakera abairi baito tutatambua bagotenena ali ase nakateneniriria bali mwese bateneneranga cameraman noko babwatera gochiari ese family ere ekerongorangeri chiguru bwechi abangina abaiga nkorokese akielio minto amona nao minto babwate chinse amabakorwa bono ngo chakera nabangina rome Naomi abangina rome Naomi amona ngo ikabugo ande bono pakanya musi group lakini anya baro batenene abangina rome Naomi barega igabachi manya chiwo cha sabana bali bakoro kuchiango chia bande weva mugotena ngabu no moko bwaterwe bicha unayangina rome Naomi gwachirega bono Naomi ga no mogwake ruchibicha ne family yao abangina rome boti baba omubuno yachirega ngina romo gaka nabangina bali mwacha deniga abugo kero bagendrete gocha igo ngo batebinde bago salute togo salute wega ngo batebinde bago salute togo salute wega abu batana ruororo nkole tande naende ese Naomi aruete cousins bono nyamusi nabo aruete cousins bono nyamusi nabo nyamusingo chere bune skaise moke na bangina moke tato mwabona ominga yale bono special nara na kororire tata na ominoyo minto na Ezekiel biyamono mwasali utiri suka ko ruorongo sukango gake igo ko ruororo wese motene no inwe chikasi ni chia Naomi suka ko chiange na Naomi mubwa tu ebichali wango tagete mubwa tubone ebicha special Naomi na abana bae basuka bono ayiguru bwende mwasuka mae gake igona li Naomi ararekane ne chikasi ni chia ibona moko mutugeka ko ruwali ase family biyamono sana chikasi ni tena buye biche ine arona Naomi aje kona koligeli biyamono. Thank you kasi ni salute sukakoru oro biyamono bali mokoro kuwa bana ba Naomi mwana Naomi orabo bana bali bamura bamwa isike bamwa basukako chiali those ones bakoro kwebi mwana bya Naomi abana ba Naomi biye camera mobwa tugo biyamono sana. Thank you salute na inu salute biyamono ibali baisike bamwa ba Naomi semo chia saki alinjira around bana ngakia batwati bali omogaka tato mwa Naomi natagete na kwebicha ogotegenese amaiga just ngoko ibere minute go otebio mwana obasabira amaya abana ekisemo chia Ezekiel abaisike bamwabe Naomi taliboyo na inuga salute ya senge nchobu ya nechinse echi. Thank you biyamono sana bono na omugosuka omugaka abajogoro suka uchi yali bono suka uchi yali naende okwana korokwo is just a remark mugaka sabira abana ba amayigo oruorobo yamano wateneli womoyo womochokora ne mogisangione mwana Naomi abajite buyajite eni musigete mochokorone ya chabuone ajite buone mapema tukagosoline twalego sikanere biya kulinde bono koya ikiraya
bana bane moremererie bona abeire mabere gaitekire kochorware gwika mwankirane na inwe nga Brian urari mugisangi urari chenchoni bwa mima kona rukuru nyamusiaria ninche tato mwabona omi bia mono na ma igana wantu tageteiga orio kuanire kuania bayaba ena muikaransa bono iga koruga abo tiganjiche Ezekiel my brother na bwatenere abantu nkorokanga abangina rume Ezekiel chungo bwango anya mwaru ali ese baro akaroma kona gocha igo yano yo moikire abange na buntara ra gakora na ginarangire tiba berange ne family Ezekiel nere na babwateo amate bunere korunya musina koruma choge na bwate bongina rume na ende mbatigale to na ino tenda buye igo mwakwe bicha to bwati mangana to kwana abankoru bongina rume Ezekiel mwaligererie kamera ende ne kana alia guchialia ya mona ntenga masasi na mwerera bona onye tayigeti kubwata bali abwatasa salute ano ororeri rwa Ezekiel korubongina rumero chakerete mama mwabo no arweto mochi ochweya igobona abana bangina rume Ezekiel karomwa salute na anti aye na alio mane bwo mo gakoria nimanyete omogo ikaransa kaindiri ikaransa akaromotene ineigo tenena igo buna moreigo abaise moke Ezekiel korumagenje mokagocha abaise moke Ezekiel korumagenje nechi anti chiaye moka bwango you guys want to finish abaise moke Ezekiel korumagenje bali korubongina rume sukagocha mate iga mwensi abangina bali sukagocha motena bono motige Ezekiel yabwa abaise moke chakera ali tom tugorake kurumagenje baisemo kana abange bale paka bali banda bakaba kera kini abana kurunyomba ime bya mono bali mu baba kana bwa karibu sana Madam Doris abana baro kuba babwatire bicha bakoli bono na inwe senge njo tato mwabe Ezekiel na ngina rumoyo omo just one abageni ba mucho korone tokorane bia mono munyakero gweselibaga makweli Ezekiel mwewe nangu ruo mwana ya karalite ikungu mwasome mwarandeliwe bone ngendo getiga tengeriyo kana ki ekimwate biwu mwigene Brian uralire narikoirana nindu togoja kogenda ororo abana aba baigwa bane ko mwisi ko mintaga kwete twaberia na baro bosungu bakatiga runa abana bane nkabarenda eke ona rubosungu ngabatigoro nanjenga goke karo mwana yanyoretu anda gakora matembu ya sana ngagete ko rumachoga ya sei to ko rubura upaka chache aitata nguru mobera ne rokoteki ne rutanga aende nyore now itu arenge ga mata mugete ya gata bedi na ki etorokire onyore ri etoroke ngarenge na ki ri ederike bwa derije lakini na anda ke kama tenga lito so mesiari ono siari re mari na na mia mene are mereti agaitere mechande yo makweli no are brother nimna kwete nyasaye bagwa mbete nere ntume na kerenga kira koleki ira ike igore kero mwari moja lichenero na indu tuabwate moja likusei to twarenge ramu mata ema matari bono yare gonsi nyande ema inu muri mata
lakini ngabeteri nikaenda anka ngara ko bu mwendu yana go jinge kare ko yani na bona aturi na barabu no tuwa batiga bona rena makuri na bari no toroji nyasa tamira nyasa ke ro muntu na moyo te buna ki tamire kanisa mbia mono gaki obategera rio byangu basabira paka matanga ere basani wa Brian mwespi kwane ngayo Brian jenang sok ni mocho korone kurmagenje omwana bwendu yana ntobwatia mange obuya bwa Brian kanyora kiri agunere obuya bwa ena obwerere tawu bono egento kero we as the family igotoraleme rende omwana arotie kire kwenda Naomi Ezekiel and the family of my brother and Kemuntu omoyo biamana asabali mwesi mwaika kera mwakoirana nyasaba rende mutusabere ntubune family ya chweya ne family ya marube korumagenje na korubombaba biamana. Thank you. Ene gotena igo mokomo ni mwesi pinchu wocha abona mokomo ni mwesi pi sena omi asogete bali mwacha ko mwapole mokomo ni mwesi nyekwaru magenje bono ibagana ende ndiyo togo chikorangireria aba magenje na rode pakorio korio bwe musie koru magenje Dr. Sakari Tinega na rode waikire karibu sana biamono oyo kana uno gocha iga oyo magenje na chikotenga mutakori iga gosemo nyare bagante saye na amanyete tene na abu makwa bwatiria ba mokomoni mpaka iga senge njoko lyo bwe MC mokomoni mwensi bali bono mwacha biamono ba mokomoni mwensi bali mwacha geko kana nare gotiganga tokoro gosaba egurubu ine nare gokorera karo egocha iga ni maete ngoyo mona rogocha aru one word konya na bekire madam Doris singo sabarenge ekana tana saba just tenena ngaba mokomoni magenje mwensi bali mwacha geko ara tokoruga iga naende bono amoko gendra mbia mono mali paka chiama ni bweke nyoro oikire koru mokomoni oito olio moga koyo koru abunere chiama ni ye bantu ba mokomoni mbia mono sana nero ikira babwate ngebe cha salute ngobwatu mwana ali kamera mbia mono sana bantu baito koru mokomoni totana rubosio omogambi David Kengere abalisi ba mokomoni karasa liutingeze mole wekaiga mwacha ko tebi Naomi ngamo mayete Naomi abalisi abange ligora magoko chikasi ni balibo iboiro mwechieri yonsi mbiyamono na abarolire mbiyamono sana abune chikasi ni bamura mu Ezekiel na ngaba anti ba olende abo mbiyamono sana bono lende kose na akori chief Kengere sukagonja elinde karogwa sukire gonja Margaret Kenyanya oikira anti yeito Margaret thank you biamono don't see so gotoka na gotoma etenga anti you are also there ndia naomba anti wande biringa Doris taligo saba otosabere family ya mokomoni yonspi na wadoli si ante abiri karo mogambia kwanire and you can recognize Sakari Tinega akuti na aye buno koge biamono Albert and your master of ceremony kai wana MC ngai kwenda inchungo kwa nege ntoke mo biamono mogambi na mwalimu one tete koleta pole ya nase familia yaiga Ezekiel na Naomi ko bate bipo mwana olengeta ya mambi mwana Brian orurororo gento ndabatebi okole merani ntwe gento turakongia masabo linde nyasaye na inwa abae obole mwasichinga kiechikero chiobo kendu natebanga na iche tigangi chega iga ndebi abantu bane pole egora nindo cha abantu ba mokomoni na abange sana igabono bantu bane na iche na letire pole kurwe sekenyoro kianya genke
sebali mutamanyeti amalieta nje ngoro kuzakari okindo tinega chano mwana bwesitu mochinji kuruga ali nyagengera mani na boletie kerugo kyo chumbe 2022 lakini baronga kambwa raundi ebono nkarobwe MCA kona kwebereria abantu bane ma bono konye ndi mwangetie kerugo ngakie yegerere ike anangate na achaga yana jemuna maridadiga lakini muranga na ande na ikirega iga mbia mono akyo mugambi irongori ane kutumira ande Ezekiel iga ali rende na ochogorera abana mabere mbia mono pia mono sana oyo mitomorai pia mono sana bali batenderete murobiriga wo mwana Brian iga koimokia magomba na manene tebia bachukuru bane mwana Ezekiel boigo no mwana Naomi batainga pole sana asenge njiye kiranye kekiroro nabera maroro mono lakidende moremererie gekogera rende mwana ino mwategemete bono rurororo keronda geteko gende semende ne rinde geteko tebanga kero monto nabwate likweria yagokwa gekogera omwana oyo iganere okura makweri aye una onde bwensi yagoku makweri andonsi igo bono naboto bwata amabori amange naboto bwate ebigo amaigo sogo sebigo sebinge tokonya kobori nganga kibona yanyarekanete omwana Brian akarua agachiko kolero boge mabwa yegaria karakine kera tokwira ne semo ya maliko gego totebia nga kiregento kego kolekana nkebwato umoroberi oye igati gato teme ko iremia gwetera maliko nga yanyarekanete kabaiga no ino umoroberi olenge boigo igongo tebia abantu baminto nande narorira abantu baminto bamukomone mwakira sobonge asenge ncho yo buya bo mwana oyo iga Ezekiel mwakolire buya kwiranira abantu bekenyore keiga gekogera omwana oyo ito omenyetega iga mwamubwate siri bakali tukeriga nande mwakira sobonge iyo ni eko kwenu ekaro mwakire go fariche familia yega igo amarieta David Kengere nigano musini asanchibo magenche nabonare kobolia ngande kero kende konya tore no ndo moito na igwa nga madam tabitango chare ngai gatimati go soikire ikarara ikenanyo libaga nabonare kobolia kero kende oli ochikweli ndache atokorero gosaba tokole korwa turwe program ende go chiasa bande Margaret Nchungu Biamana Mugambi atarasa baulio gosaba nchigoche aba makomoni kabaraiga igonta gete mireri bageri gekagera omogani oraiga naba makomoni acha koengora aspiring MP nyari bari chache ensari mache inchwango gaiga oaba makomoni omaitega makomoni gwacha wow njasa marieta igongoro kwa mheshimiwa ensari mache lakini lieta liane Brian nyamu tendo je tusange tilieta nere antwami tukuru machoge pole sana ne familia ngima asege njogo sirie chensi ya minto yago je ko ngakire kura litu maambikere kura jango jago wako igo monto tukuturu musani mono nije na tukuturu musani nande najire kurigire linke golikiani toweiro mwako yome miaka tolenga inene jego ngobuli buchumbe bwanya yasaye kara nkio 2027 ya tinko ngentunia serikali yeiga lakini ndi nyumantara kuona ngane ya mankorunde rongoli ane genchiwe kuona na pole gaiga nkorunde siringi no mheshimiwa Matiang'i siringi 100 alafu nguru irande no mongino na siringi 600 nkorunde rongoli ane ya 1000 gaiga akimoga toya na ande nkorundo butuwesu kumekegera se itogo igano butuwesu kumabukwa mone bituma na ande ni maitango nabona le tubuyo ekiba ntobo ate gongo ndi pikipiki ali menyingo main stage abantu baminto pole sana asege njogo sir Brian lakini amanyire nyasaye ngo cyali ko ba Brian yonda sumujiwe kiri Brian yabwe atagete ko cyakokora na arogo soka agekora sirite lya Yesu tali boyo ntogo saba familia tonye sabere mono nande munsabire na inche ile ntakaro kindi ni chibesa lakini kisa ya mino ngani flaji ngora taki na uwati
musabere no mtu Dr. Fred Okengo Matiang Nyasara mwiki 2027 elinde awe president na injembo muchumba nyali bali chache aba machoga bamite kumugona mu machoga tayaba machoga nyali bali chache next muchumba gakoro ko mwishimiwe Salimaji mbiamono. God bless you. Una manda mwawe chiko sawaiga. Una manda mwawe chiko sawaiga. Una manda mwawe chiko sawaiga. All cousins ba Naomi both korwense amona bali bande korubomba ba motigale igabo tigo yasabe tigo yara. Amen. Na tuombe. Baba mpenda ushie pale pa juu, sifa na shukrani kwako. Asante Baba kwa sababu uliona ni vyema siku hii wakati huu tuweze kusimama chini ya miguu yako tukiwa na moyo ambayo umechanganyikiwa kwa sababu tumepoteza mpendo wetu. Tunajikabidhi mkononi mwako Bwana, tukitafuta uso wako, tukiomba uweze kuwa nasi. Utupatie utulivu, utupatie kuamini, na zaidi mno Bwana utupatie hope beyond the grave. Tunapoaga mpendo wetu siku ya leo Bwana, familia ya karibu sana, wazazi, watoto, ndugu zake Bwana, tuwakabidhi mkononi mwako, wafunge na kamba yako ya utulivu, waweze kutulia chini ya miguu yako. Asante kwa sababu tuwezesha kusafiri na kufika hapa kwa ajili ya sherehe hii. Tuachilie mkononi mwako, itakapoisha tukirudi makwetu utupatie usafiri mwema. Pango yote ambayo inaendelea uzidi kushikilia, wale wanaoongoza pia uwapatie mwongozo mzuri utokako kwako juu mbinguni. Yesu mwana wa Daudi, tuonee huruma. Nyakati tunapoishi zimekuwa ngumu kwetu, machungu ni mengi, lakini tunategemea wewe kama muumba wetu na mlinzi wetu. Uzidi kutushikilia mkono kwa safari hii ya kuelekea mbinguni. Mapenzi yako yatimke sasa hata milele, kupitia kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Abana ba Naomi amone chikasi ni chia Naomi tenena abana mweka abana bon spinach kasi ni chia Naomi chaka ko ruobera abulidi abuya kabisa. Anya abana ba ino baro batene bosi abali bale chikasi ni chia Brian anya moro moche wocha anya moyo tenena ali uncles and cousins beke bichago chimata ali ngakiwano mongo tiga uchi ali ngimoko ruobera nseme ya moyo suka ko chi ali ke na abana ba Naomi bonsi batene na abana ba Ezekiel anya baroro tena gocha bali bakoro kwa abana bana chikasi ni chia Naomi abana bali yoma yete Naomi muanjete kuna muanjete Masosa muanjete Brian muanjete Bredina mwasukire chikasi ni chia Bredina bano sukabocha bosio iko ba Brian is kasi ni sukabosia kyabanga imole sukagojia naro babeno kutena Naomi nabwata abana baye nkali akorangeri abana baye tena gocha bosia abana ba Naomi bono na Ezekiel abana ba Naomi na Ezekiel bali chikasi ni chia Brian yoli osire na bwaba. I think yo mwabwatu webicha salute moikaransi wana abana ba Naomi mwensi na Ezekiel biyamono sana bono kero mwarure bosia busuka bono korbosia suka uru bosina arorire paka abayiwo bana mwachira abo na abana abande na abaito uno yogo kwani abo mwana ino yono mumuro kabere uyo kwenda gwechiga abo na inche na arosiri abacho korona abantu ke bagenda gweshiaria suka gweshiari wana eno mwana ino mumuro no okabere igaba omonene na amorati maiti sa suka gwechi biyamono bono ababate ne bosia bare gocha kondwa ni brother Mbongi. Thank you for coming. Nama I think you were very busy yesterday in the office but you were ikirega na biyamono sa abanta ababonsi abana abamu abona omine Ezekiel abanta abantu bwate wall bago support pi kende kyonsike ko bomochi oyo maru na Jonia ande mbaro abange bono bago soime lakini abana abachokoro bomongi na askanyambe kinakare umarubo resokoro ya igegesa kwegekia abeira na Ezekiel to wetogeri na Naomi karomore kyebicha wababwatire wakore igo mwarore kanire na ende mbiyamo na sokore kwa sababu ya ino toche ko gendererie mereme yeiga mbiyamo na sabire karomo ko irana sabeti ikira yarango ikira tara kasi ni oria karagocha nere mshukuru akiwa kaunti uko buna tuwa
minto uru yale gocha kongake yuko akera tora agwa chiguru punchira iga tima tinga korujogo bantu bonse bari jogo not necessary ya kanisa tinda cha kanisa. Okay, akora ngamba mbayo tigangondete. Okay, nabarorire ono konya na agumire nga combined backup combined taria maana arore pito yaro. Asante sana naona ama yetenge timu ego ikebe timu enene utatiga nogo start koimuka. Karibu sana banga naguga mwakwebicha abana bubarera abana abayiga baba manyete buya kobwa inu na motaba manyeti. This is the extended family yorenge oisokoboria na babantu bagoteinga naki orenge arengo monto muya na ndebu na akini abana abayiga abande bu nabonogose nchochia na eroga supply ra mabere na Monica maga iga na umongi na Dolka Noara na eroga supply ro sene chinyeni timanya tipita ikigwa ga supply lakini na abarorire agisuka mutu Ezekiel nga yare suka mutu iga mwakwebicha nonya David no otakeire gotoka. This is your family. Asenge nchejo timanya tinga ningori ora kwane kwa niaba ya Jogo family mwakire biche oseni nche ntangete George osepita na omogwa na babere problem te George nchwa mugete ngamo komoni yo ejenero aminto abakena bana na bakwani mbiamure abana bana bakinera Jogo no mugaka orenge tuanchaine tuare ko bwatera na asemero berionse bono pole atuakire pole asaba mwana osikosira ndobwati mange togenderere ko bwatera na asemero moyonsi mbiamuno. Kwa niaba ya abantu wa Jogo na intutu atebire pole lakini narego sabanga talinga ne Ezekiel na naro mibuka bakinirite Jogo abana ba borenge bonse narego sabanga arieti ndo chengo ikaraste babombo ngitima dio singa ibale ruta na bunarego sabanga mutene na twakwebicha yo kwa niaba ya abantu ba Jogo twatebire na intu pole. Bas abana borenge nchuga iga tenena mutu iga mwakwebicha. Okay, nayo mwalimu ngwarenge alicho. Mbiyamano. Kwa niaba ye timu yune ego ewakwebicha nareko ganinga umulisi Linus okorogo sana. Basi tunaomba. Mungu na Baba wetu tunakushukuru maana umekuwa pamoja nasi tangu mtoto Brian alipolala, umekuwa pamoja na familia hii. Hii nafasi yake ambayo imepaki wasi, tumeomba kwamba upate kuichukua na upate kufariji familia. Tunapoendelea na programu ya siku, kaa pamoja nasi na familia pia. Tumeomba kwa jina lake Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asante sana na mwe karansa. Biamono mwasogo chaso wonge. Iga inchwango aigese Ezekiel yamenyeta nare nabamu abo anto koru Jogo bataraika koru magenche mukumoni motaraika abantu mbare baregaiga bamenyire na Ezekiel bamwahire kabegia naende bamenyire na barabu asomorembe
ekenyoreke iga nyanguru gekoro kubona gosen Camelback gosen onsi nchubono gocha chuko muranche mwakwecha inabantaba ya kabisa n'abantaba ya nainche nondo yo mo base ekenyoreke nye mumanyeti chwango gocha mbiyamono sana mugaka oyo nere tata tubwatega ayecha radio taraikaga ntuga mangana twakore ntokieke twakore inchuana gocha utarare ntarumangana nande ntwana ko yaigwa mugaka oyo teneina nere ise Ezekiel biyamono sana nande bakorire egasi enkongu chigwe kibere kobaga Yesu mwana akararite babeira baremereria nande bono babwata matanga gosina tatu aya gosina aya gatatu gosina aya kane nabo igo Charles ngai okay na baroriraria biyamono abaiga ekenyoreke mbarati moka angachiwiki gose no mutienyi amatangare nga mange aiga nakigo era twa extended tiga mpaka mwana yagacha kweni gwa rero intagete Zakari mokioko boko igoro Zakari amo na Alice chigo cha mutu kumuranji abaiga. This is a family. Zakari, Namona Alice, they are members of Millennium SDA Church. Naende Nova Menyatega Iga, Ezekiel. Zakari Arkurogoro, Ezekiel Yakavakurumati. They have been very much supportive. Yani Biamono, Emirobine Mengo Mayatabono Yasarikire, Lakini Yasa Nero Rakarento Kiek, Nero Rakane. Abaiga, they have been a father, they have been a brother, they have been an uncle. Abaga nikabago chankaiga, Zakari Nero Govatevi program winere. Totara ikaga igaba mokumoni wina nabatevi. He has been very much supportive. God bless you. Oyo korokunga nere Charles Imokiga. Oyu no nya nandore kenyoreke nande ne staff ya mwaba Ezekiel. Ninta anyara ko recognize kiro monto bunare lakini ntagete korento mugakoria ise Ezekiel ya kenyoreke. Mukingo ko boko igoroiga. Yani go munga understand thing ise Ezekiel. Bono o mugako muya orega iga kerensa kerengaki. Tiganko libaga okwana lingana eli morioka. Pole makwelia na maruru sana no entwe toli no mondo ko bono sijui ni nini natendeka ya mnayo tu lakini ni mpango ya Mungu. Ezekiel nao mpole. Sasa hakuna la kufanya ni kuanjia Mwenyezi Mungu. Sina mingi sana. Mimi ni Thomas Musiomanya wa hapa. Sina la kusema. Asanteni sana. Biyamano, umolisinare katika itega ikakorogo saba. Tukotuire birengela singa nchuko saba. Baba wetu uishie juu mbinguni. Asante Mungu kwanza kwa ajili ya kipaji cha uzima. Leo tumekuja kwa familia mwenzetu Ezekiel na Naomi kwa ajili ya kumpotesha mtoto wao. Sisi tumeleta faraja la kipekee ambalo ni faraja latokaro kwako. Wanapolia tunakuomba wapanguse machozi. Upanguze ndugu yake ambaye ameacha na dada zake na pia familia nzima. Wale ambao tumekuja kusudia harusi ya mwisho ya Brian, utusaidie na sisi tujue ya kuwa siku moja tutalala kutoka hapa duniani.
machache kupitia jina safi la Kristo Yesu aliye na mwombezi wetu. Amen. Vyema sana genda moikaransi. Na wantawa ya. Intageta kwa genda egrupu yende. Egrupu ya gorokwanga the churches chikanisa chire to surround it yaiga. Ntubuate Hillsview. Ntubuate Getembe. Okay, Getembe na tabungane ku. Onyero ororo enakoba eragaiga elindere ntogotera. Hillsview Church. Hillsview Church asomori omorisi onyorororo. Kumuranje moche mwakobicha. Hillsview Mbagwa. Asante sana. Where's Millennium? Millennium SDA Church. Na already members ya bangaiga. Please come forward for a photo. Is there another church around either any church if you are around? Inchuache familia elia mwakwewicha ne kanisa. This is Millennium SDA Church, Kuruaria Jogo. Hawa ni wachache. Asante sana kwa maana mmekuwa mkija katika familia hii kuwatia moyo na Mungu awabariki. Na kwa vile mlikuwa mnakuja, nyinyi sasa sio kuwapatia muda wa kuongea. Ila tu wapi Elda Otori kuja mbele. Wapi church clerk? Asante. Miongoni mwetu tumeona a good number of elders. Ebu punga mkono juu elders. Asante sana. Mungu awabariki. Nimeona choir members wote, ebu punga mkono juu. Asante sana. Nataka nilete elder aongee jambo, alafu ataleta church clerk. Nataka nilete eulogy ama nini ya Brian akiwa kanisani kwa sababu is a member of Millennium SDA Church. Elder. Asante sana Elder na Master of Ceremony kwa ajili ya program. Kwa niaba ya kanisa ningependa kusema pole na Mungu aendelee kushikilia familia. Kwa niaba ya pastor ambaye kwa wakati huu ako katika Kamburi, ametoa pole zake kwa familia. So hivyo familia, pokea hizo pole. Ni mambo ambayo yanakuwa ya ujungu, lakini tukimtumainia Bwana tunajua kwamba yeye ndiye tumaini. Hivyo tusidi kumtumainia, maana yeye ndiye anatuwezeshea haya yote. Tukio hili lilipojiri, kama mzee wa kanisa nilipigiwa simu, na wakati huo nilikuwa katika msafara. And I called director here, elder, and one of the elders. Nikamwambia jambo limetokea, japo kwa wakati huo Naomi alikuwa hajapata habari. Maana ni jambo lilitukia akiwa njiani. So nikamwambia nendeni, tangulia pale nyumbani, mfariji familia. Lakini la muhimu ni kwamba Yesu amefanya nini? Ametangulia pale. Issue ni kwamba Mungu awape faraja kwa wakati huu ili tumtumainie siku baada ya siku. Kama kanisa pia bado tunasema pole. Kwa niaba ya pastor wa mtaa alikuwa hapa jana. At times we confuse ourselves.
some 2 years ago we were here and transfers ilikuwa imefanya nini, zimefanywa, na tulikuwa hapa kwa ajili ya familia ya ndugu Mogaka, and this time imewezekana kwamba transfers pia zimefanya nini, zimefanywa. So many times hata tunasahau kwamba pastor yuko Kamburi, maana yeye ndiye alikuwa, but kwa niaba ya pastor wa mtaa, Pastor Tom Mijenda, alikuwa hapa jana akafariji familia na akawapa pole, naye amesema pole. Mungu awabariki. Tunapoendelea ni wakati ambapo tutapata eulogy ambayo itatoa historia kwa niaba ya kanisa, na hivyo ni ruhusu ni muarike church clerk ili asome historia, na kisha atapokeza that letter to the family, maana wakati huu hata akisoma huenda wakati mwingine usisikie, lakini wawe na hiyo barua ndiposa watakuwa nasoma, na mafungu mengine ya ile yatakuwa pale yatakuwa yanawafariji. Church clerk, karibu. Brian Magangi was baptized at Homavera Boarding Primary School. His membership into Millennium SDA Church was by transfer. His membership in church register was recorded as manual 11/2025. That's 111 out of 996. And then ACMS, that's Adventist Church Manual Register, is 18,840,533. Brian has been an active member of a Pathfinder Club in his early life. Now the church says to Sister Naomi and Brother Ezekiel and the children that may you find consolation in the Lord, for there is hope beyond the grave. The church is encouraging you verses from the book of Isaiah chapter 41 verse 10 to 13 that says, "Fear thou not, for I am with you. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my right hand, my righteous right hand. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying unto you, fear not, I will help you." Asante, hiyo ndio historia fupi. Maybe kwa utangulizi kwa haraka, Naomi akiwa Millennium, tunakuanga na home church. Na home church ya pande hii inaitwa diaspora. Wapi wale wa diaspora? Naomba you just move forward tunapotawanyika. Igona litoa ndreta gukora sukaweje mutuga mwakwe bicha diaspora na bwabo. Asante, that is the diaspora team. To salute namna hiyo, maana mchungaji kama amefika ni kama tunaharakisha. Hata home churches, kabla ingia diaspora alikuwa katika Kanga A. Am I right? Kanga A, yeah. Hata home churches tujiunge tu, tupigwe picha ili tuendelee. Asante kwa hiyo picha. Wase wa kanisa huwa wanalea Naomi. So please, as the rest disperse, all elders, naomba msimame hapo ili hiyo picha ichukuliwe, na itakuwa fema. By so doing tutakuwa tumecapture every group. Wase wa kanisa tulioka hapa, thank you very much. You can salute. Asante. Allow the program to run as arranged. Biamano Millennium as a program where you are calling. Now I have two groups here. Taketoko kolera elinde
ngena ne program kuchia se kanisa. We have a team ya Camel Park, Transline na Ena. Ase Ezekiel agokora egasi. Kumuranche nchiwango gochi. Transline, Ena, and Camel Park. Na Charles Yagenda. Okay, narali. It's a big team. Karibu sana. Na bantu bengencho. Ni mwatorenta gaiga twins. Kare transport sector. Ase gaiga na ora abori Ezekiel, obori kunga Ezekiel ningo. Lakini isoko kuana nga masosa. Timati esibali ruseti go seri neli sosa Ezekiel yanchete. Go senki. Iga obori masosa immediately yogatebi. Lakini obori Ezekiel utatafuta. So this is a big team. And then I think I'm part of Chabons. I think encho para go ikiendelele. And then Baba is very much supportive. Kurumagega paka yesterday chigari chinde chiachete chitaichiri. I think encho bate betanga igotoko beka chigari elinde abantu mbakwa Maria mochari. Asante sana. Mware kora atiga maiga. Monge kiongozi. Elinde kora chitimu echigo chire isato. Echire Camel Park, igo chire Transline, igo chire Ena, na wachire abe more than that. Narodi na no ndis. Narodi ndis TV no era. Wono tima itigo se Mike ya chire. Mike ya agire kire. Mori kiongozi. Mori. Asante. Barenta angobu na bago chega. Abana banyasai na bakwa nimbiye muri. Just Amalia Tango George, Yeriki, Gongo Sirikia second service on Cecilia Judge na ndio nomenyete. Seitera aliansira. Kwa niaba ya bantu ba Parabonsi, Gongo kona nena coach. Bona sengecho bancho oranga ngendie kipindi yake. Na wongo wanianga ndangeli aba Camel Park hoja. Paske hoja motua iga. Camel Park ndisi. Asengecho bwana Kamara omonyene Camel Park na bonko mwakwa ni ngwane yemo. Okay, tukiwa kwa matanga, wacha tu ni wasalimu. Hamjambo. Hamjambo tena. Ya kwa majina mimi naitwa Haron Kamau. Nitaongea kwa hiyo lugha ya Kiswahili sababu najua kuna wageni ambao tumepokea kutoka sehemu mbalimbali ambapo watahitaji pia kuzungumziwa kwa lugha ile wataelewa. Kwanza kabisa wacha niseme tu pole kwa familia ya Ezekiel. Ezekiel ni mtu tumejuana, tumefanya kazi pamoja kwa miaka mingi. Hata akiwalea watoto wake, aswa huyu mwenye ametuacha, tumemwona akikuwa kijana mdogo mpaka mahali amefikia. Ila tu tuseme ya Mungu yamefanyika ambapo hatuwezi mlaumu Mwenyezi Mungu. Ezekiel ambaye tumemjua kama Masosa kwa miaka mingi. Nimesikia MC ameuliza kwamba ni sisi tulimbandika jina. Jina halikuja nalo kutoka kwa kampuni yenye alikuwa anafanya awali. Na sisi tukachukua hilo jina kuwa jina la muhimu na tukaendelea kumuita Masosa. Pole ndugu yangu Masosa kwa msiba huu umekupata. Hatuna jambo tunaweza sema. Masosa tumefanya kazi pamoja naye kwa muda mrefu. Amezifanyia kampuni mbalimbali na hizo kampuni bado zingali pamoja, na ndio maana hizi kampuni zimekuja kusimama hapa zikiwa kama kampuni moja. Masosa amekuwa dereva wetu kwa kampuni yetu ama klabu chetu cha mpira kinaitwa KPR. Hata coach mwenyewe, coach Steve Pickles, inua mkono tu. Nataka kuchukua muda watu wengi hapa
ambao wanataka kuzungumza. Tuko na Jeff ambaye pia ni kutoka Ndizi TV, utainua tu mkono. Na pia tuko na William ambaye amewakilisha upande wa hoteli. Hao wote tumekuja nao kumpa pole ndugu yetu Masosa. Sitachukua muda mwingi. Pole zangu zimefika. Asante. Asante sana bwana Kamau. Bwana Mowi Karansi. Tiganda angelie Muskomotu. Transline. Wana bwana Jagiri Muskomotu eki. Asingenjo aki chi coach mukia mako yoro. Waru nchigo chokwa nengana yamo kwa niaba ya na coach Elinde Nsabe tukol. Yawano. Tara tebi yo mitoma sosa pole. Abairi baiba chireke nyoreke. Aso mwana pura yani aradi. Aso tu abele nera matoka mange sana. Chikama nitu akore nere. Akabaono igana otore. Asa matanga. Toko mata ipole. Bali abairi ba masosa bajaga. Eto bata ipole sana. Familia wa masosa kurunkari u machoge. Keto atena pole. Aso gosiro mwana moke. Oringita ya kuruma choge ne kenyure ya seita. Goto bata ipole nto batia mange. Antu to chane te kwa mano mano tu amokinia tula masosa amo. Paka buna tumete nera. Masosa pole ne familia ao. Abantu ba minto bari ena. Pole aso gosiro mwana oyo kwa mano mwana ga iboru momoroji. Motora mona inwe. Asimokoge na mogende biya. Nasabare. Tia tumia mia sogo sama. Homo chenu tadnya saole goro. Tuachira sole marobe singenjo. Turabanya bebe okumia. Andi watu meto mwano agajaga kuwa singenjo. Yebe bebe ito tuasabira mabera. Tata chinga ke chiga tuasabiro nyar kole tomolembo monne senke yiga. Asengenjo basiriri na oyo mwabo umwana playan. Nabo igo tata nyasaye tuasabiro nyar kole tomolembo mokunga sense yetu ya Kenya. Ase chinyomba chito nechikanisa chito tata nyasaye. Bono meroberiende yasiye ituko tuanyetira samaokao tigaya makawe nesete ya Kristo ngolito. Biamono sana Transline Ena and Camel Park. Take tego chikokora iga. Take tego kora iga. Abage nimbare bata abari organized. Kurua se family. Chikorera chiorenge. Baro. Chikorera chiorenge. Baroro. Injua ebicha yoka iga. Asengenjo chinsa chia tominyakiri. Nemero biri nemengere go chimutu. Injua abana bari mwako ebicha. Morosa inju mwako ebicha. Chikorera chiorenge. Sana na nchi na abeli regaiga mwakire biche hiyo bia mona sana imokia magogo asante pora soko baiba asingi nje program yale kominyoka marathon lastly but not least tumanya tuwase comrades wa the late Brian Mbare within comrades aba
abana bari bari gusoma na Brian Baro. Okay. Nyambayo tigatogenda nsemende ntubwate comrades ba Bradina kurupomet Baro. Biamono inchuma kwa Bradina inchugoche. Biamono, salute. Asante sana Sogocha kwa Bradina Comfort. Do you want sawa avunto chito bante viringa kaso iru mutandao, it's enough. Kagetanga goikiraiga gonta gete korenta ekwaya ya Getembe kwaya, church kwaya nchugaiga weko gatera ekera toko ariga ni murandia. Tikwa erater. Oh, all right. Asinin ekwaya na yetenini so many times. Lakini rende asinini gabuna mogotenena. Ego mogotenena agu. Na rio yogo chagaiga ararenga time is not with us. Awa ganyimbare banyorwa. And they are leaders ba barimu na nina uba batenenerete Naomi. Ntobugate Esther Nyabayo. Echia lady ya Nat Gucha branch. Ako wapi? Gaki mwarigocha Esther, Angela, Pamela na Rosfela. Inchuwa cha mutwaiga. Mwakwebicha. Ngaibare. Na Naomi nchu. Arabande basokire. Iwa Rosfela mwika mwata. Agente kenkara na kolete inchuko cha Naomi igo Pamela narenge gaiga who is a women cluster Nyamache Angela a women rep Gucha branch na Esther Nyabayo oyore chair lady Nat Gucha branch a chair lady or a chairman or a chairperson. Chairman. Okay. Nara nesta nasoma. You going to get madam with the due respect. Abari mumbachete bagakwana. Abari mumbacha wakwebichaga okwanyorwa. Abari mumbarega gabanyorwa batakwebicha. Inchugocha iga. Abari bari banyorwa batakwebicha. Balance biche igo chirogoro iga osingi jomugaso inchuma ata natebunga anchuga spread gocha. Igonge biche hii akiru.
kiru abarimu baminto koraiga tubanchete kianda gya 10 tubanchete kianda gya 10 aba banyoruru bakebicheju mbabera se speaker ebasiko batamato nande mbararekana ntebi gose mbararekana aba bacha magega biyamono bararekanire koraiga abarimu mbare bacha iga nande barenga abange ko baitani lakini tu abari ko organize mwachire biyamono igonta getendente rusfera mote nena kumuranje moti karatiga rusfera karatiga a program yenza nga biology. So with the due respect na yanko alibaga abarimu bande tiga baikaranse abarimu bande ikaranse biyamono ga kya soko igwera tari ntu ababe ne chinsa chiatonyora asante prosper okwane na ndene ndagikaiga biyamono mulisia chinse Jones kwale kwenye konsorora kanga na kolithikale. I want to thank you for giving us this chance. Ngira nalikero monto obekiro moyo yo ikirega ngambu yamono. Madam Naomi, we have been here. We've talked with you. We've walked with you. Pole. Let God encourage you. Tigana ande nyasaye atalire familia yao na enda nyerende. Bali baminto bali mwacha mwensi kurusameta koruguja branch. I want to thank you even in Kisii County that you've come to stand with one of our own. I want to say it is painful because Sirio mwana, but God was there and God knows it all. Otherwise, mulisia. Mangana sa malinje no mwalimu wegesongo. Na nyegerete kale. The only reason why kanga kwantikira bali batenega eba gotaka na kuana batenine kimbwate the kondo ba kwebija kimbwate the kondo. But because you decided the way you decided, thank you so much. Be blessed. My name is Lucifera. Una wakali kuanire. Lucifera bwali machuki. Ose Lucifera bwali gatoi. Omu executive secretary Kenya National Union of Teachers Uja branch o akaire chukura akaira. Omu National Executive Council member o wakere chukura bakabogere hando ira. Ogendo ikaranse cabinet ya Kenya kukwana mangana ya balimu. Nero yobono lero kwa iriri yoga waseliria bali bali kumagera chukura baikaranse akwane buye kama chuma ya taiyo. Otherwise umulise wakolire gasingia. And I know you've done it very well this morning. Bali bali ba minto komoko irana moirana buya. Lakini bono esengencho kwanga gutiga mbataibu na togokora. Matengo chitoro ngori yaito. Ngo chitoro twaru ngori yaito. Esengencho ngogenda matangande. Ngisa kwa timati buno gokora. Ayagenda next. Egara bali bali bache badwiro ngori kinda. Otherwise ngogenda ngori ya bali mumbakuru. And then finally nabonta ketenkoleiga finally bali mokuruga amoko genda uso nomura muri ko genda chikura jya bali munjire January nawo minacha ngakire yayi bali bande muacha kamuranja maya baswali bane murochonde January bunego ikaiga mombekere gentekyo ngendere gukwana na analire likondo nande na analire kwegerera bali mu mongino yo elieta rusfera na liakoliera machukina linkoliera getoina limenyerete nyasawa bazizeni wa oyo dada muamutielirie lakini inche buye kamubwete wono na inche no mwalimu bwege songo na akorete samari abanafunzi bana inseko kwana na abange paka bari bago gaiga abande na basometie university aiga ekibakoliera nege esemiane mbuyamono sana ngokorenta ande elindo barente asinge chiyogo changa bono intagete ko natebunga abasani ba Brian enabaruka comrades lakini nabasani ba Brian ngai baragaki friends of Brian, are they around? Please come forward. Nabwa wabere I hope ngana bange karibu sana na wanale kugani Naomi na Ezekiel mocha amwa kwebiche.
Asante. Nafikiria hiyo picha imechukuliwa. Asante sana. Now, ngai Jared yare. Jared Njugocha. Igonta gete familia ri Orenge. Mwensi David nchina abana bami no gocha mutwa. Chigocha mutwa iga. Asinini. Ngai mwata bago tenena. Igo. Mwachire mwensi boli. Tindara mwensi mura. Asenge nchonga. Nimeita familia ya Orenge na Kemuntu wakoche mbele. Mocho munga vere gose kwa yeli ya Getembe. Wako wapi? Hawa ndio wako hapa. Na sitaki kuleta moja. Jared vile ako hapa ndiye sasa amebaki katika hii boma ya mzee Kareb. Sasa hao ndio watoto wake ambao wako na yeye. Kwa hivyo sitaki kusema mengi. Huyo ni David. David ndiye mkubwa, kufuatiwa na Ezekiel, kufuatiwa na Harriet, anafuatwa na Jacob Oresad Piwand. Ni wengi lakini hawa ndio wako karibu na sisi hapa. Yeah. Wakati pastor atakuja kufanya ombi, hii ndio familia mmekujia. Hii ndio familia na wengine wako hapa. Wametoka kidogo. Kwa hivyo mtaketi, pastor atakapomaliza kuhubiri atawaleta in a special way. Karibu sana. Kwa Elia ya Getembe weka wimbo. Bago kora Getembe go kora Millennium Motere asinge njoyo kwariga ni Morandia. Karibu sana Getembe. Tukumbuke, Bwana Mungu mfalme wa ulimwengu.
usituache tuangamie, ukitazama tuokoe. E Bwana wetu, tunakiri uovu wetu, tumekutenda dhambi, lakini twaomba utukumbuke. E Bwana Mungu, mfalme wa ulimwengu, tegemeo na nguvu katika hali zote, usituache tuangamie, ukitazama tuokoe. Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema. Tulitazamia wakati wa kupona, tazama sasa kufadhaika tu. Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema. Tulitazamia wakati wa kupona, tazama sasa kufadhaika tu. Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema. Tulitazamia wakati wa kupona, tazama sasa kufadhaika tu. Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema. Tulitazamia wakati wa kupona, tazama sasa kufadhaika tu. Asante. Asante sana, asante sana. Sijui Mike yako wapi? Mike ambaye tulikuwa tunashirikiana na yeye, lakini kama yuko, nataka nilete group moja ambayo tumeacha administration. Kama kuna chief, assistant chief ama motureti ya Bwekenyoro. Kwaya Millennium, unapojipanga hapa mbele. Abana banyasaye no turasama bena abakwani ngambi ya mole. Etokoira neri nyasaye ngambi ya mono ekiagana na rueto omwana oyo. Nande saitani omwirire. Lakini ase chinguru cha nyasaye etogotebya abaibori baye nga bareme naende batware ogosemeria gwetanetia makweli nembera. Ekiagere enseye buna toreiga etora abantu borogendo. Nyasaye niga goteba nga twosuke gochiage sare tobwate amachikaye tomwegene naintu tochigokero gotolika gwakana kare. Abana ba Nyasaye nkubakira ngambiamo nasogocha gotwakira pole naende gotoboremu. Kakinto gotwara mange igo nabaibori twate nga batwara oboremu boisaine ekiagere nere Nyasaye nero gotolika gwitu. Asa Marieta ni gonkoro kusabina ayenda mwana nere yeiga. Oyo no mwama tone na no musani wenkoro biyamono. Biyamono, kwaya inapojipanga nataka niseme asante. Asante sana kwa uvumilivu wenu. Asante sana kwa kuja kufariji familia. Kuanzia hapa kwaya itakapomaliza, Elder Joseph Otori uta take over program ya kanisa. Asante. Pengine ni saa
Yesu. Haleluya, amen. Haleluya, Bwana itakuwa lini tutakapoimba anakuja Bwana Yesu. Haleluya, amen. Haleluya, Asante wana wa Mungu, na wasalimu tena. Mchambo koranga maoko iga ya mono ya ikirensa ya bene togo chikonyora ringana na umurandia uyu Nyasaye ariganirie asengejo yeringana. I wish ntware mereria sinini njange koiregeka na watu wangore chidaka chinkaiga irongoria sangereriwe as we proceed. Umurandia uyu past Nyasaye ariganiri asengejo program yeri tukoria rero igare Pastor Laban Ototo. Pastor Laban Ototo, it happens inga niga korwa mage machoge ayane nabara kwane stories wetani yagu ekiagera. It is a notice. Actually murandi wengocha akor Pastor John Orenge yatoka ngobwatira niu yandia barandi abange at the moment ongo sabanga pastor ware arigani pastor egere. After that Pastor Ware will take over Erungoli again. Pastor, do a prayer as we proceed. Abancho as Kristo mwensi na bakwani. God is good. Mukingo kwa boko yonya sawo konyire kwa matanga ya hallelujah. Abamogo soka anga mwasoka teriria lakini mwachi kuigwa monana na limu kuimuka otago kanyekanya sanje mbura teri gutubaka twakorire sirita lya Yesu kanyeka somo nene atukwanere tumanya kogenda kusobono gake asita yo guchibwa uchimata asogo chibintu mbiri kuyaigo kurara ndiguga na bora nyore ngano gwato muchando gete ora konyu no murwa irore kusobono gake tebi murenere ngano murwa irore ona nabasen kera togotegerera Pastor Ototo tokore program ya Naomi no mwanchio na abana baino mwenye kumukanye kaso monene aserita lya Yesu. Tusabe. Tata Nyasaye nziye kiririeke wanchire musombo Brian ne miaka ya emeke arale amaswali ya mange igotora aburia kere twikirika kigekogera kwari gwanchira abana bake atarakora kindi barara mapema maswali onsi gagutuka kurwase lingana liyao nao mino mwanchioe na abana babo bali batigaire ne familia ngima ya Bworenge obalemie asirita lya Yesu. Abasani bakiriga n'abasumba bawo balisi baraso mukunta tonire kanisa yitu ya Millennium ya toraire buya na into abanyena aseke nyureke twachire kuikaransesia abana bawo tobakonye sikolema asomonene makiyare guche kobabuya kero yo muito yocha aikaransense lingana lyo monene likwanu liko korwa tumanya kogenda tato itu musombo Pastor Ototo Laban kutenenarega musibi na manyinga Yesu Kristo alitigitaso musaraba omutumeke goitera lingana lyao kwara mutumekire kurumagega na indira ro monene mutumeko obuya efamily yetu arogosemeria wetanetia sembera basani bonse bacha mulisi yotoraire buya twasabire ngo moneno ito
gwitira asiringaneri elitaria olibu mukelu igoro kare na kare tunakwiyariga ninga makweli naro asinare turagende amakweli atabe kare na kare twakanyikiro moneno tukwanire korengana munuruche irabe buya asiri taria Yesu Kristo oyoro muturi ito balenga bana inchi bagotanga pastor nju. Thank you. Karibu pastor. Bwana Murandia, mnaopendwa katika Kristo, naomba kuwasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Titori na ovo menyo Titori aiga tore miwa singane ye toganyo moche ogocha toganyo moche o titorina obom tori moche orache sayoni yomonene okomekai miakai okomekai miakai ovomenyo vomarembe vatoriwa timoke onyena vwat nkoiruru kana ringi ingiruru kentimoke omoyone kira igo omonene uma nyire konda kore ubuyabwaye nerogonchoreri eyogotimoka. Bwana Yesu asifiwe. Ogatara kogote abanga titoli nobo menyo omochitori aiga tore migwase ng'aneyi kulinde tuganyo mochie urakore gento ki titoli nobo menyo toli yo mochiorache omochioyi gukuru kunga sayo ninkayo monene okome kame kimia kayonsi obo menyo bwo morembe abatoli gwe batimoke omoteli agoteba onye nabwate chimbaba ngikanga nakora igonare koiruruka ekerona irurukire ingende sayo ninka erinde ntimoke lakini omoteli oteba moyo ne kiraigo omone no manyire kunda akoro buya bwaye ne rogo nchorera gentuki ingaki yogotimoka kwango kwane. Baba na Mungu unayetupenda mwenye uwezo na mamlaka yote, jina lako litukuzwe na kuinuliwa. Hata ingawa tumekuja hapa kwa sababu ya kuomboleza pamoja na familia hii kwa sababu ya kumpoteza mpendwa wao, tunaomba kwamba neno lako lenye uwezo likaweze kufariji mioyo yao na kuwapa tumaini ya kwamba Kristo utakapoonekana mara ya pili, wapendwa wetu waliotangulia kulala watafufuliwa kutoka mafumbini. Nena pamoja nasi, tawala na kuteka mkutano huu kuanzia sasa hata mwisho, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Ntegete kuwa na mangana abere elinde nsabe. Lingane elimo aiganse ye elioba kirege ntonkere nenga kiyaye. Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa nini? Wa kufa. Biblia inasema hapa chini ya jua kila kitu iko na wakati wake. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kucheka na kufurahi, na kuna wakati wa kufanya nini? Wa kulia. Bono tuliga sokulira.
ekiagera kere gento ise yerioba inkere na gento ki nenga kiyaye ringana lya kabiri. Biblia goteaba katika kitabu cha Warumi mlango wake ni 5 na mstari wake ni wa 12 na 15. Biblia inasema, therefore just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. But the free gift is not like the offense. For if by one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Omana nasa seniringa na liae. Biblia goteba gwetera somo ntoyo mo ebe bigacha segentoki. Ebibe bikareta gentoki. Na makweli agaikira abantu barenga. Ekiagero abantu bonsi bakorire gentoki. Ebibe naonta kitego chakira ya kwamba Brian amelala katika usingizi wa mauti, sio kwa sababu ya dhambi yake, lakini kwa sababu ya dhambi ya ulimwengu. Yule mtu aliyeumbwa kwanza pamoja na Mungu katika shamba la Edeni, aitwaye Adamu, alifanya ajali mbaya katika shamba la Edeni, na ajali aliyoifanya ni kwamba alikula tunda lile ambalo aliagizwa na Mungu kwamba asile, na kwa sababu ya kula lile tunda ulimwengu wote, kisasi cha mwanadamu kikaraaniwa kutoka kinywa cha Mungu, ya kwamba mwanadamu yeyote atakayesaliwa na mwanamke ataishi kwa shida na siku zake zitakuwa fupi. Igo tu aragirire tugukare asenge njogo chora kulia Adamu akoreta somo gondoge ntoki o Edeni. Brian igararire asenge nchokoragiririwa wasokoro ya Itadam asomo gondo Eden asogo taigwera ogochika kwa Nyasaye kwarenge goteba amatundo onsi piare mugondorie, lakini erire mugondo katikati tokorage ntoki toria, lakini Adamu akalia litunda agatoreterera igoto chandegete asenge ncho ya sokoro ya ito okoro kwa Adamu. Biblia goteba asenge ncho monto yo mukoro kwa Adamu ebe bigacha ebibe bigachiera abantu bonsi ne bibe bikareta makweli ekia baba na kina rengo gonko iborwa igonde gentoki ngora kumindo umwana ago nitato abangina bachaka nga Nyasaye ninki waitera lira iwa Nyasaye nero goita malaika mwewa asonye ncho monto yomo ibe bigaso asegentoki ebibe bikaleta makweli amakweli agaikira abantu bonse kwa sababu wote wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Nataka niwatangazie hapa nyote ya kwamba sisi zote tuko hatarini kwa sababu tumezaliwa na mwanamke, na mtu yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke siku zake ni fupi na siku hizo ni zenye shida. Ebengo korole mirimo ya serikali gose tuli gokora, ebenkuri uru mushahara gose tuli kulia, ebe no munyabiashara uro monene gosomoke igonta geteko gotangasira ingakagichwe iboira no mokungu aye gore ise yokoragererigwa asenge nche ibe biri Adamu akorete asomugondo gentoki oide. Lakini hapa niko na habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba katika Adamu watu wote wamelaaniwa, lakini katika haki ya mtu mmoja aitwaye Yesu Kristo, tena watu wote wamehesabiwa haki kwa njia ya imani. Haleluya. Asomontoyo mabantu bagukwa, lakini asomontonde baba na ki baba moyo, life or death, your choice. Obogima gosama kweli ogochora no kwango no kwao ekiagara bosi bwaito amangana na abiri obogima mboro no goseseniwa ama kweli naro no koragera ngo korete gentoki koro ningo gochora naye bunacha mu Adamu achorete akariri tunda linya sama kaneti naye koro gochora ukobe okoragererigwa
na makweli nigo bikoganyete lakini kogokorogo chorokuya tuanyoliro koenekerigwa ya kwamba katika Kristo mwana wa Mungu ambaye alitolewa akafa msalabani kwa ajili ya dhambi na makosa yetu, tumehesabiwa haki kwa njia ya imani na tutamuona Kristo kwa amani anapokuja mawinguni mara ya pili. Haleluya. Biblia watebana kinyasai yanjete gentoki uigaga koraki elinde monto nde bwensi ora mwegene tagusira anyoro bugima bwaliriri igoni ngogo chikonyoro bugima bwakare na kare ni yeyote atakaye muamini nani? Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye Mungu alipoupenda ulimwengu ilimpendeza ya kwamba Yesu afe msalabani kwa ajili ya mwanadamu aliyempenda, ili akaweza kumuokoa kutoka kwa minyororo ya dhambi pamoja na mshahara wake. Na sasa hivi ninawatangazia ya kwamba Yesu mwana wa Mungu alishinda mauti na akashinda dhambi. Haleluya. Yesu obuire bibe na ndo obuira makweli bono ngayare igaikaransa kerokyo bonene gyaise na ande bwango igonga korare gentoki ngochare. Biblia goteba igagocha samare igoro na kereri songa likore gentoki ngari morore bali bamuite temba morore watu wote watamuona, lakini itakuwa furaha, shangwe na vigeregere kwa wale ambao walimkubali huyu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Maana Biblia inasema wao watasimama na kusema haleluya, huyu ndiye Bwana wetu tuliyekuwa tunafanya nini? Tunamungoja, amekuja kutuokoa. Hebu na tufurahi na kufanya nini? Na kushangilia. Lakini ole wao wale ambao walikataa wokovu unaopatikana katika kumwamini Kristo. Biblia inasema kwamba wao watatoroka na kusema milima na maponde fanyeni nini? Tuangukie ili tusione utukufu wake. Konda teko batangazira ama kweli na arase saitani, lakini ase Yesu Kristo bogima bwakare na karemboro. Haleluya. Ase Yesu bogima mboro abantu baito bararire emambia ya mekero Yesu akorekana samale mbakorege ntoki baboke Ezekiel na Naomi mufarijike katika Bwana, ili muwe na tumaini ndani ya mioyo yenu ya kwamba ndiyo Brian amerara katika ulimwengu wa shida na dhambi, lakini Mungu ametupa tumaini ya kwamba wale wote watakaoliamini jina lake Yesu atakapoonekana mara ya pili katika mawingu ya mbinguni watafufuliwa. Maana Biblia inahakikisha ya kwamba atayafuta machozi ya watu wake wote. Haleluya. Mariga ali nao mineseki alibale lile na bana babo ya Saulile iranga na batinya mariga ya serieta ya Yesu. Haleluya. Emechando ba eteire Nyasaye na batinya mariga na bao molembe nande na bao botoereru goikaririeli kale na kale. And for that reason nataka kutoa ili tangazo ya kwamba hapa duniani si kwetu. We have no abiding city. Titori no mochora agendere kobao, lakini nigo tokoligyo mochie urakorege ntoki boko menyense yemenye bisonsogoro ekiagera tali seito. We are strangers, we are pilgrims. Sisi ni wasafiri na wapitaji. Seitonga yere igoro kende Johnson na bokego konyora kuna kianyore de Brian, maana hapa sio nyumbani. Halo kende Johnson na bokego konyora kwetu ni kule mbinguni, hapa si kwetu. Koko menye bisonsogoro ko manyete kende Johnson na bokera akore gentoki na bokera abe. We are not safe. Abantu bonse bokabale buya mbali ba bisiro bogima bwabo ase Yesu Kristo mwana wa Nyasaye. Haleluya. Erega itetu agatinde kwa na inde nyuma ya matuka atata agakora gentoki abange nako bakoenda maambia umumalaika agako batebya na ase kimoko ligyo yore moya asaba akorere gentoki asaba akure obokire tebya boro kigubaye ingamo yakorete gentoki moyare obokire na inde mba moraga akogenda iguru umumalaika batebya buna mwaro rakogenda na inde nabara akorege gentoki abaraje
nabira aba bantu mbagochaete iwa nabira aba bantu mbagochaete lakini konta edengo tebie omoyo Yesu nakiale Yesu moyale Yesu obokire na bantu barakwana mangana barakwane nonyene kero gwakule bantu maite mpabwa ati masikani allo mumata bantu ko bali bakege tondo bantu mpabwa ati masikani konta tengo tebenga na bakorabo obe nogo semeria ekiagera Yesu nakiale moyale amefufuka kutoka kwa wafu na anaketi katika kiti cha enzi cha Mungu na karibuni anakuja mara ya pili katika mawingu ya mbinguni na kila jicho litafanya nini litamuona mwana na base sene naenda abalende korwa sama bonsi asese ni familia Ezekiel na Naomi asirithira so Kristo yoro motolito balenga bagote abanyasa sese ni Ezekiel no mongi no yana abana babo moneta kubarora mabera biri mwanya bantu totaliko nyara ningotogotigera Nyasaye nerole nokobwa mwana na abalende Baba yetu na Mungu wa mbinguni tunalisifu na kulitukuza jina lako. Naomba kwamba uifariji familia na kuwapa tumaini zaidi ya kifo. Ili Bwana siku ya kurudi kwako mara ya pili katika mawingu ya mbinguni, familia ya Ezekiel na Naomi wakaweza kuwa na sababu ya kulisifu na kulitukuza jina lako. Washike katika mkono wako wa kulia, utembee pamoja nao siku zote. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tutarasa vile familia Pastor Jackson. Sabengo tusangiririe runguri tange bintu birumurisa muntabu atererira ata ando banje tubwaterisa muri suno tarengi tusabe data Nyasaye bia mona seringana lya jinsi chini chitokurwa marigaito asa okorokyo bwanjani ase familia usise ni toru no mogoko na ende tutari kwe murungani na ende ntoma yetenga kera tuarure ngosise ni gutura yonse ne biao nelire ne liao owanje kwa wokorekane ase litaria Kristo iro motorito amen tenanga ali umulisi nchengo chake na bora sangiriro taiku tenena alia eke banda kelia se familiere mundu beko gutigaro tenena bumulisi chuma gaka abu ke banda keli umundu beko gutigara na umine family abande imuka moka bwango kumaranchi gaka tuegeli unga tuacha matanga na kenda mono mogako ya chakire igo omode imbu ya mono family abo no yakurigerete enamba nko bande ngora yaba ando basabe namba tato maete manyana nganyota kende ngia to mire no nisiringi bando ne bikoroto monda uko ngaina kurara leta iliu bia mono sana bia mono abantu baminto kuru machoge bia mono narorera Bible ya ubachire buya moranje ekebande ki kumoranje naona ateba hicho kipanda. Ninaomba kama Mungu amekubariki ulete machozi yako ya familia. Kwa hivyo naomba usimame kama unaye. Thank you. Nchuke bandike kwale korati kaka tora sangiru mai ko yitangaza aya 0724 283 322 Aliet. Okay, mo insuko goja maega nindo cha nabo igweto sangiri guchibse bali igaye bacha abu asuri moka bano bwangu moka igo uko cha igo bono gera li familia ko ranga mbu yangu wacha buya utakora imoka bangena bande barole musuno sonete kobegete yange ngiye kurumambi wache to tarataro utakora tara biamono sana biamono. Thank you very much. Yasago seni biamono mongno biamono moae chenchi ya ena rata gete biamono sana chua
Comrades, naomba msimame. Sikakuja maaterera, nchukucha kucha maato genda uchiza abantu bali. Na akani umuntu ndiga atitu akoro usangelia to anyora bwate bibiriri. Nchukucha maate igabwa. Aya namba A. Mwana bako na wocha 0724 283 322. Thank you very much. Hapa naona mahali kuna vijana, ninaomba mkuje. Asante. Mungu wabariki sana. Abo paka maegali goeta abo paka moino. Paka saba ali mubane rogorali nchugocha. Chubange mburate basi kutonyora abo. Ali kuru maegai togenda. Abantu kuru abo paka moino. Mokerege keki paka so mwali. Thank you very much. Asante. Biamono. Anya kwalinge serious kurwa maliga to kogenda naro guikorwe. Biamono sana. Biamono sana. God bless you. Asante sana. Mungu akubariki sana. Na discuss nchi na limbu biamono. Thank you very much. Mwalimu, thank you. Biamono sana. Biamono sana. Molisi munole iga etene na abugo nchugocha. Nchu amate. Aba molega amate baka moino nchu. Tene na abuwe. Abu. Madam iyo bigete swende mbalirigo biamono. Thank you. Togenda nchu. Biamono. Thank you very much. Linus tene na moina akaba ntombale maiga linyuma ye coffin. Baiche goje sole. Thank you very much. Biamono sana. Biamono. Nchua. Anago kwanya kagwito tole. Isuti no chiriga no nali nginaru kona abachakeli na inumuka. Muntu tawe garansa ataruga amvepi. Mulisi kusoboroga. Biamono sana. No abantu no okonye kagwito gwaka twaka ne GMH. Biamono ko semeli no okora. Biamono sana. Na badege bandege mbuya kirek. Biamono sana. Eke moimukire buya. Umai tomo donara ko matango pimete ngan igati ndikurutu anchiko na koliera mandasi kuchipara. Biamono sana. Madam oli gusangelia balimu. Balimu basangeri. Sawa. Balimu bano mu bwaterelia bunga ntoba eti. Biamono sana. Thank you very much. Aya, onya mwasangere iri ina nigocha. Abana bali babwate baasha bamu abo Bradina njungu. Nyoki baasha gocha. Muko wapi? Lete haraka. Kuja na hiyo baasha haraka. Haya, kama ulitumwa njoo hapa. Umetumwa na mheshimiwa. Haya, baasha ndio hii. Bradina ako wapi? Kimbia. Marafiki zako wamekuona kando. Keneki ya ondori ukuru. Ganera akonya kero. Aide kero buata basani network yayo weko buata. As marafiki zako ndio hawa. Mnapigwa picha. Ngoba taine ngarosi abasani abange kakimuni na liba okorora. Biamono sana. Thank you very much. Ngoto mwaso musangerekano mo MCA, mo MP, Chief. Bas, thank you very much. Familia tunaomba song msimame. Etogo chabu bona. Pastor to endali. Familia tena igoro. Abalisio nyamora ange ga na ba pastor mbwati. Aya. Bali mogo tena ne family. Bali sinchu bwango elders.
family chisimi chetu ntwatiga abupa molisi otigaro anseteli buya asemuna anone kerto kusaba kwapi mesisi mia ere basi tunataka kufanya ombi. Nitaomba watasimama hapo, mtawaangalia, then tumalize na kuondoka. Lakini lili mtu wabarorali tiga tusabe tukule tugenda kwa ni mumura balinga bako baganiria mayanga Nyasaye balindi chinga kichonsi wikomone no chire. Haleluya. Tuombe. Tata Nyasaye oyo rumuya na indo yo tuanjite kale na kale asiri tukulia lero oyo mubwi familie oralire otwachiriga omonene asokole mi familie abayiboli na abana ba muabo na abantu benkengima yomuchuborenge. Tato ito mbuya mone kiera wato kwanire gwetera aseri ngana liao ya toinyo iringa ense yetalise ito gotoraba eti omonene bono chinga kichi muno gotoinyorikira botambe tito ichana asingoro cheito tokwegene ngwa chete gotoroseria ase na ende no irane asora abe na intutobo omonene asama kweli atabe kale na kale tuakanye kiraso busubwao aseri tukeriria lero ngekera abasumba abakolera omwana obo obawo gosemeria wetanitia mariga amona asembera bakunde keneli ngana liao obasibi na amanyinga Yesu Kristo alitikitaso musaraba omoneno ito tuaboliringa kuba kogenda koeni omwana oba kogenda asiriroba obabwata magoko utaramo na barabwo muna malika gutwigirikira butambe monene tuakirire igoreba kwanire ekiara into abanyene nto kunyara tigari ngana lya oli banyarire ekero omwana bako enigurero Nyasaye ito abana bali batigaire oba echinguru naendo bawo bomanyi nagoitani onsi bagwanje muno maboli bobugima bwabo. Baba wetu tunakushukuru kwa sababu utachukua nafasi hiyo, ulinde hawa familia, utembee pamoja na wao siku zote hata wakati mmoja wa hayuko. Baba, nafasi ile ambaye alikuwa anachukua, tuomba kuanzia leo uchukue nafasi hiyo kwa jina la Yesu. Walinde na kutembea pamoja na wao siku zote. Na Baba, tunaomba ikiwa shetani atakuja tena kuwanyang'anya wale ambao umebaki, ashindwe kwa jina la Yesu. Tumetulia Mungu wetu kwa sababu kuanzia leo utakuwa mnenaji mkubwa kati kwenye familia hii. Walinde kuanzia sasa na hata milele, ndilo ombi letu kwa jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mwanene Tata Nyasaye bwemeganda twakoira ne irimbu yamone kiagero litato ito na intu turabana baso gotongu na sogotoleka Ezekiel na Naomi na abana babo nkolera bali kiagero yo moburalire igotwale gosabo baremie na ndo bawo gosemeri gwetane tiembera na makweli buna kwalire ire selingana liao obatachi abo echi abeira mauta asinge nchogo sirio mwanchu obo twamanyira omonene no ire libagali nene asinge nchoko basegeta asoro gendo rwobogima twamanyire no basesenie na kugare yobo menyo bwabo naende erinde kera lituka asobogima bwabo kobogo kina koboko ira batu ale sababu yogo tokina kobakeli etaliao baya eteira ya maroro kolende mambi yomogo kongo chiri igotwale gosabekere mambi yegocha banyole kana asomoganda bw'abanyamwando abaratero gotera kwa musane manu ye ngondi kogenda asenka yobo nene bono baigerere mambi na mogoroba botuko na mugaso ekero bagosoka nonye na asemirimo yabo obasesenie abana babo bale sukuru oba ekisemi kiekene na indo bakonye ko banobobwi tali asobogi mobobweka kolende na asobogi mabolibogocha bono sese nikero yo mocha na ye Beneza na inde na ye Yahwe bobogi mabwaito twetigira asore inga no tolende na gototengerera kirenga kia asobogi mabwaito goike mambi yokoroka kwao giterenkeli asebako eni omwana
omone no balende obasereri obwoba obe omurendi obokere ngaki igo twasabira ase Yesu Kristo yoro motore ito mokingo koboko gwo kubaganiria maya mwale kubaganiria maya nyasaba sesene na inda balende kurwa sama bonse igo toba koboko na baketore tobaganiria maya aseng'enche yo igontagete totware program ere iga kurwa iga akerontagete David come forward for a word then togenda gochiaria aria omochino omogote igoturaganie family yoka nabamura bari bakorega asiari tuasabeirwe tiga David yakwane statement on behalf of the family then tomana kurwa tosuboke. Thank you. Nachukua hii nafasi kuwashukuru nyote ambao mmefika hapa. We appreciate you. We don't take your presence here for granted. Because you've sacrificed your time to be with us during this trying moment. Tunawaombea mema. And as you go back to your respective homes, may you have God-churning mercies. Asante sana. Na tumewashukuru sana kwa kuwa nasi. I'm being requested by the family kwamba mbali na eulogy ya kanisa vile Brian alikuwa kulikuwa na member wa family alikuwa asome eulogy in brief. Hebu come forward please. Come forward. Akisoma ndio tutaweza kumaliza. Wapi wale anasoma peke yake ama kuna kazini zake watasimama hapa na yeye? Come forward. Come forward. Wale ambao wanasoma, asante. Nani anaanza? January 1999 to Ezekiel Orenge Ano Botaberi of Mokomoni Village, Magenche location in Bomachoge. He was initiated into adulthood in 2008 according to the customary practice. Brian is beloved brother to Bradina Kemto Ombaso and Brandon Orenge Ombaso. Education. The late Brian attended Omoveres DA boarding from the year 2009 to 2012. After successfully clearing KCPE, proceeded to Maseno School in 2013 to 2016. After KCSE, joined Cooperative University from 2017 to 2019 and graduated in 2020. Christian life. Brian was born in an SDA family. He was baptized at Omobera. Later, he transferred his membership to Millennium. Family roots. Brian was grandson to the late Benjamin Orenge and Dina Kemunto, John Amima and Sabina Momanyi, Jared Marube, Jerry Ombaso, among others. He is son to David, Joash, Justin, Jacob, late Geoffrey, Eric, Frank, Patrick, Albert, Wallace, Oscar, Vincent, Steve Major, Ombongi, Jared, Harriet, Isabella, Philomena, Rose, Ivy, Buari, Maureen, Damaris, Jane, Lydia, Nyonyi, among others. Nephew to Betty, Sophie, Marianne, Juliet, Stella, Ruben Kaka, Ryle, Eric, and Robert. Cousin to Sheila, Clinton, Lauren, Vanessa, Daniela, Nathan, Abby, Dylan, Bivon, Myla, and Ryan. Death.
Brian passed on at the tender age of 26 years. May the Almighty God comfort the family. Asante sana kwa hiyo brief vile imekuwa hivyo. So nataka niseme kwamba asanteni sana kwa wale ambao mmesupport hii familia